Yes, reka ngwikaze kandi nkomeze kukwifuza komeza kugira ibihe byiza wowe nshuti y'akadosoka Real Media TV wowe wakanze kuri subscribe ya Real Media TV wowe uri mu Rwanda muri hanze y'u Rwanda reka nkomeze kukwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane hanyuma reka nkubwire ko nk'ibisango tuba twaje kuganira ku makuru y'imikino aba kugenda avugwa cyane ku mugabane w'i Burayi football ya Ulaya European football by'umwihariko ku makuru bari kugenda avugwa hirya no hino ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ahandi agiye asigaye ku isi hose nk'ibisanzwe ni ijwi rya Sam Kayiranga uri kumva cyane kuri ku nsakaza amashusho yawe yaba televiziyo yaba telefone yaba computer yawe aho wose ushobora kudusanga kuri uno muyoboro mugari wa YouTube ni Sam Kayiranga hisa tukomeza kwibanira mu makuru y'imikino abagenda atandukanye sport updates transfer news hanyuma n'andi makuru yose abagenda avugwa breaking news hanyuma tukagenda twenjoyinga umupira w'i Burayi kanda subscribe utarayikanda hanyuma wayikanze ni igihe cyiza cyo kugira kandi no kuri like unasharinge ibiganiro byacu kugira bigere kuri page cyane hanyuma sasa rero tukomeza twenjoyinge umupira aho amaguru cyane ku mugani w'i Burayi tunagura umuryango mugari wa Real Media TV hanyuma rero ntabatindiye muri aka kanya giye kuba ngaruka ku mpamvu ikipe FC Barcelona itari kujya i Camp Nou uko byari byitezwe ko Barcelona izatangira ino saison yerekeza ku kibuga Camp Nou Spotify Camp Nou ariko muri no minsi ntabwo ari kiri kibuga iri gukiniraho byaje no gutungana cyane muri weekend ishize ubwo ikipe ya FC Barcelona yaza kuba itsinda ikipe ya Valence ibitego bitandatu byose ku busa bivuze ko yaje kubitsinda ibitego bitandatu byose ku busa ariko ku kibuga cyakira abafana ibihumbi bitandatu byonyine benshi bakibaza ikipe ya FC Barcelona yahoze yakira yahoze ikinira kuri stade yakira abantu ibihumbi 90 ni gute isigaye ikinira kuri stade ibihumbi bitandatu byonyine imyaka irenga ibiri ikipe FC Barcelona kuvugura stade ya Camp Nou kuva mu mwaka wa 2023 ese byagenze gute kugira ngo ikipe ya FC Barcelona kuno munsi isanga gukinira kuri stade yakira ibihumbi bitandatu ni stade y'ikipe yabo yaba junior cyangwa y'abatoya ikipe ya FC Barcelona y'abatoya ikiniraho mu busanzwe ikipe ifite yego stade y'ubwatsi bwiza ariko yakira abantu bake cyane ku kigero cy'ikipe ya FC Barcelona kwakira kuri stade y'ibihumbi bitandatu n'ibintu bidashimije ku ikipe ya FC Barcelona uburyo bwumvikana ndaje no kubwira impamvu ikipe ya FC Barcelona iri kwakira kuri stade y'abantu ibihumbi bitandatu byonyine kandi yahoze yakira stade yakira abantu ibihumbi 90 byose ese byagenze gute ino saga imeze gute reka mite nyitangira aka kanya ino saga yaje kubitangira ubwo ikipe ya FC Barcelona yaje kuba ivugura mu myaka ishize yaje kubitangira umushinga wo kuvugura stade yabo Camp Nou yakiraga ibihumbi bigera kuri 90 byose by'abafana hanyuma yari umushinga ugaragaza ko wagomba kumara amezi 18 barimo baravugura ino stade ya Camp Nou ku buryo yari kugera ku rwego rwo kwakira abagera ku 100 byose bazaba bicaye muri stade Camp Nou ariko n'umushinga waje kuba utinda urenza amezi 18 bivuze ko byari kumara hafi umwaka ndetse n'amezi 6 ariko siko byaje kugenda kuko kuva 2023 of course kuba tukiza muri 2025 ndetse tuje gusatira impera zawo urumva ko ari cyarenze ikipe ya FC Barcelona rero yari yafashe umwanzuro wo kuzajya yakirira imikino yayo kuri Stade Olympique ese naho n'ubundi yakiniraga of course yakiniraga kuri Stade Olympique iyi stade yo ku musozi wa Montjuic ni Stade Olympique iherereye kuri musozi Stade Yakira imikino igiye itandukanye ndetse ikagira n'ama event agiye atandukanye iyi stade niyo ikipe ya FC Barcelona yisanzwe yakiraho imikino yayo yakiriye muri championnat ya La Liga ndetse no muri Champions League ndetse no muri mikino igiye itandukanye urumva rero niyo stade yifashishaga byari bituzwe ko ikipe FC Barcelona igomba kuguruka kuri stade ya Camp Nou ariko ntabwo ariko byaje kugenda muri no minsi
kubera ko n'ubundi ikipe FC Barcelona yaje kwikina imikino itatu yo ya mbere ya La Liga uyu mwaka, ibanza gusura andi makipe cyangwa isohoka. Umukino rero yagombaga kwakira kuri stade yabo yategereje ko igomba kwakira umukino wabaye muri no weekend ishize, ubwo bakiraga ikipe ya vacances. So rero n'umukino baje kuba bakira kuri stade yakira abafana 6,000 byonyine. Stade yaje kuba yitiriwe Johan Cruyff bamuzi cyane, umugabo wakoze ibigufite bigiye bitandukanye nk'umukinnyi cyangwa nk'umutoza mu kipe FC Barcelona, cyane ko ari we ufatwa nk'inkingi ya mwamba cyangwa nyiri igitekerezo cya TikTok cyangwa ira formation ikipe FC Barcelona ikunda gukina. Rero reka tujye ku mpamvu cyangwa ku mpamvu muzi yaje kuba itera iki kibazo. Byari umushinga w'amezi 18 yagombaga kurangira ikipe ya FC Barcelona yuje stade ya Camp Nou, n'ubundi kuvugurura isoje kuvugurura stade ya Camp Nou. Batavuga tumaze rero kwerekeza imikino yabo kuri Stade Olympique yo ku musozi wa Montjuic, aho ariyo stade yaje kuba yakira imikino ya Olympique n'ubundi yo mu 1992 yaje kubera mu gihugu cya Espagne of course. Ariko kubera imishinga yaje kuba igenda itinda, mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize nibwo ikipe FC Barcelona yaje kubitangaza ko imirimo yo kuvugurura stade Camp Nou izatindaho gatoya. Baravuga bati tugiye kwengeza ikindi gice cyo kugira ngo dukomeze tuvuge stade yacu. Hanyuma ikipe FC Barcelona of course yaje guteganya ko izajya yimbukira kuri Camp Nou mu mwaka uzakurikira. Hanyuma ubu ngubu rero yaje kuba ikina umukino wayo ishubundi muri weekend kuri stade yitwa Stade Johan Cruyff, nyuma yo gukina nyine of course imikino itatu yose isura. Bivuga ko rero ikipe FC Barcelona izagaruka kuri no stade Camp Nou ahagana ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9. Ukuntu rero byifashe nuko ikipe FC Barcelona yakiriye umukino wayo ku stade 6,000. Birateganya ko n'ubundi yemeye kuza usura ikipe ya Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza mu mukino wa UEFA Champions League ejo bundi uzaba kuwa 4. N'umukino uzaba ejo bundi kuwa 4 ku itariki 18, aho ikipe ya FC Barcelona izajya gusura ikipe ya Newcastle. Of course urumva n'umukino izajya hanze, hanyuma iyakira nanone undi mukino kuri ya stade n'ubundi ni Stade Johan Cruyff izakira ku itariki 21 izaba yakira ikipe ya Getafe, n'ubundi izakina kuri ya stade n'ubundi yakira 6. Hanyuma amakuru aturuka ku kinyamakuru El Chiringuito cyandikirwa mu gihugu cya Espagne n'ubundi aravuga ko ikipe ya FC Barcelona iteganya kugaruka kuri stade Camp Nou ku itariki ya 28 ku mukino wa shampiyona wa La Liga izaba yakira ikipe ya Real Sociedad. Bivuga ko mu nama itegura umukino wo ku itariki 28 of course wa La Liga hagati y'ikipe ya FC Barcelona yakira ikipe ya Real Sociedad, aribwo hazafatwamo umwanzuro kugira ngo ikipe ya FC Barcelona yakira umukino wayo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 yakira Real Sociedad kuri Camp Nou nyuma y'imyaka irenga 2 baheruka gukinira mu mwaka wa 2023. Ni mu myiteguro kandi n'ubundi of course yo kwakira ikipe ya Paris Saint-Germain bazaba bafite ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, aho ikipe ya FC Barcelona iteganya kwakira n'ubundi ikipe ya Paris Saint-Germain champion wa Champions League of course kuri iki kibuga cya Camp Nou. Bivuze ko rero ikipe ya Paris Saint-Germain bayitegura kuyakira n'ubundi ku kibuga cya Camp Nou. Stade izafite ubushobozi bwo kwakira abantu 100,000 byose bicaye neza. Umukino bigaragara ko ikipe ya FC Barcelona yawushyize ku rundi rwego rwose byandanye n'ihangane hagati y'amakipe yombi, cyane ku kitwa Ballon d'Or. Bamwe bavuga bati twiko dufite favori wa Ballon d'Or, abandi bati dufite grand favori wa Ballon d'Or. Nyuma yaho witwa Ousmane Dembele n'ubundi ufite amahirwe menshi cyane yo kwegukana ino Ballon d'Or akina ikipe ya Paris Saint-Germain. Hanyuma Lamine Yamal wagize umwaka mwiza cyane umwaka ushize, nawe bakavuga ati ikipe ya FC Barcelona ikavuga ngo niwe mukinnyi ukwiriye gutwara ino Ballon d'Or y'ino mwaka. So urumva ko n'umukino uzaba utegerejwe na benshi cyane. So ikipe ya FC Barcelona ndetse n'abakunzi b'ikipe ya FC Barcelona reka
nizere ko mbashije kuba zimwe muri updates zigezweho kuri stade yanyu. Camp Nou benshi bakomeje kwibaza bati ese stade yacu izagaruka ryari? Stade yacu Camp Nou batubwiye ko izarangira hakiri kare, imyaka ibaye 2 dore no dutangiye no kwakira imikino kuri stade yakira 6,000. ese tuzagaruka ryari ku kibuga? Urumva ko ikipe FC Barcelona bivuga ku itariki bidahindutse ku itariki ya 28 yaba yagarutse ku kibuga cyayo Spotify Camp Nou, hanyuma abafana ba FC Barcelona ndetse n'abakatalonia bose bakomeze benjoying stade yawe yakira 100,000. So rero reka ngushimire cyane wowe wakomeje kunkurikirana kuri no nkuru nanje kukugezaho cyane cyane ivuga kuri stade ya FC Barcelona, impamvu itari kwakira imikino kuri Camp Nou. Ngiye na Sam Kayiranga nk'ibisanzwe, kanda kuri subscribe utarayikanda, hanyuma wayikanze ndagusaba kukaranda kuri like unasharinga ibiganiro byacu, hanyuma dukomeze tubibanire umunsi ku munsi. Ciao ciao, ndabakunda. Amakuru y'imikino yo nakagaruka.